O lea mai tau atu e fōringa mai o lea iai le se press conference ale whionga le lipa le mia. O lea e tau tāpena. Ia awa tau te papole fo i pa ia mawalunga o le tātou o te rou. Ma tātou i runga o le tātou purukalame. Ia o kousi rafi. Mo levanga stand pai ma ka penga ka kou. Piri nei, atalo fatuela ngang whala alo foi lau tō whana nai. Mai se foli tātou au miri au mai malo tapo etu. Nango le sa au malanga, mal tātou malo. Ia se mai al tātou interview. En fai foi lo tūlanga masani. O ile ka orang ka malang anana. Ia sa. Ta pena mai lau e so mar ka piko. Ia, ala so na fai wei nai fono ka beneta tūlanga masani. Tau pu mai mamoli mai tono tanga luenga le malo. E me se foi tūlanga o le wha ngai o ina lava o le tātou malo i tūlanga wala poptonga tanga luenga malo i una bainga i sese. O vai aso umalava o lo whanga solo ai e tātou ngase au inatu i whafo. E le o mapu lava le tūlanga i le tātou tanga luenga soifo malo loina. Me lava na o tāua inisi o tātou whataltanoanga e te le ngā luenga e te tau na tue whai i le mtanga luenga ala soifo malo loina. E reo se ngā luenga na tupu ana nafi, whaafi tauli na tupu nei, o whaafi tauli ua leva o na tutupu. Ma lela ua taunu maili tātou whainga malo whirwhiria. I ole nei e tue tau whao mau popo whe te tauna amata il whaalau amata. E le ngata i tātou vaila au, o masini, o whomai, o tong fitinga, tangata au inatu i whafo, o porkalami whaalau loa, male ano noai, o mtaup, o lo ngafa nei male fionga i le minsta o soifua malo loina. Uyo lea, ia, e le iai lava le talitonunga e, mana o mial ngā lue whaatasi am tanga luenga umol malo, so soni mol mtanga luenga le soifua malo loina. Tātou mai tau, ia o lo tele whaafi tauti. Taimine nei. Ma e le tue alo se atau le la au. O whea ua tau nu mai iai whai ngā malo fau o wha le tonu ma ta tau tonga fiti. Whai loa. Whea ni mea o le lei na tau nu mai o le lei wha awau. Al tūlanga sanga tonu ma le wha moe moe i o le nei lava e wha awau pēle mele nei le ave o tātou tangata i whafo. E le tau ngō fie. Wa o watu ma le se furu miliona o wha solo mea tau tonga fitinga mai whafo. Ma lo fa solo pe ma le talitonunga langa le mfain tātou tā whiwhia pule le atua. Pea o mailiwa lau pa ia tau pen wha wau tonga fitinga. Ma lo aso fol nei na pasi ai mai e lima mo intia. Ea ma le tausi mai e abeai e le mfai lavan tu ua lo fa solo. Lo fa solo foi tātou ngase mo New Zealand. Ma le wha moe o le mea lava le tasi na ifo ia wha fitauli. O le vai aso le nei le so a matalo i ai le whasolonga o interviews a tai fono uma o fono whawai. Pe lava na whasisila lo i atu o le whatulangana le nei o whesuia inga o whainga malo ma whesuia inga tala whengai i tū malo uma lima su tasi o le tunu o le a talo sanga uma i la tau e vea mtai fono. Lono winga e te tala le avanoa mo i la tau o e sa tau wā uma le palota ma la tau o lo vene msui fai pule ia o la tau na o lo iaila nga wā mo le veam te fono ma o le so na tui na maili poti o lo fa solo le interview le so pe fitu le sfuru tu malo le so fa so solo e lava lea i se ima le lima su tasi tu malo pon sa vai fa moe turi matai e te tau o na o atu i le wha i ungo tau sangal nei pe ala suru su tolu te sema sa no iai le minsta e o atu o mau uma wha i unga o tai fono uma o le lima sur martasi tu malo lona lua o lo wha solo pea tau lumango interviews a leo whenga luenga le sato toru leu to lima e a fio mai tūlanga tofi ese tono fono vai mai al te fono se ia o tangata sosoani le ofisa to lima a tau ia ngalue ina i to tonu o fono vai e sosoani i komiti
o le fono whabai. O whatulanga fo i tūlanga o le to tele o le fono whabai, e matatu tasi le 5 nuu i a sufa, ai o watu loa o na whapopo le isi nu mela e mo nuu to tele o watu tau sifuru nuu. O lea ua whaasolo fo ina ta pena le nā tūlanga ina i a ngawhatau li maina le ngā luenga ala tō o iei fono whaufotua. O le wha moe e malo lo tātou malo i malo longo le kirisimasi ma le tausanga fau. E tātou wa e whaatasi uma mai le aso sifuru lua Januari. O le aso foi lea o le ata tala alo ia i ma fono whaavai o le tunu. Ina ia matailo ina ona whaasolo whaatasi ngā luenga le malo. Ngā luenga le 5 sifutasi fono whaavai. Tala i lor wha matu i nātua tupele i umatu le lano fo inga na umanei. Ma ta tala i lor tātou paketi atoa tasi tesi ma le 2 miliona i tumalota i tasi. Ona wha ngā solo alo i alo lea. Taulu manga o fono wha mai umalaba i te tonu le tātou atanu. Mai iai lava le turi mata inga ia o le wha moe ina ia tātou wo i le taimi. Fata ua le tūlanga o le o interviews, fa tūlanga fono whaamai ia ona whanga solo foi lea o le tūlanga o le whaanga io ina o le neipolo keti o le tātou o tunu e ala i whaatūlangana o mea o lo whaasolo ai tau lumanga mō le alu ilumo o le atina enga o le tātou o tunu e ala i le polo keti miliona. Sa whaatūlanga foi le whaamoe le so e ala le toi fituna inga o le tātou company valele o le Polinsia o le Samoa Airways ma ua amatain whaatūlanga whaataratananga uma whiriwhiri a in komiti whaapitoa e le ngata le whaamautu wina o le committee board members o le Samoa Airways a iai fo i mara komiti whaapitoa le kāpeneta o lewa mata na whili e whiangai ma le vaai ato toa alo ia mo le toi whaatūlangana o le tātou company valele o le Samoa Airways. E iai le whamoe e le nao na tātou wo e tapena valele mai. O le whanaunau ta inga le tātou malo ia toi ai tūlanga pe whape i le tūlanga o lo iai le au whainga luenga atoa le Samoa Airways i le teimiri nei. Mai lava i tūlanga tau tupe, tūlanga tau whainga luenga, i sinia vālele, pailate vālele, kako, traffic, so ta inga mana tātou Airport Authority, tūlanga e iai tūlanga alo ia e mawhai ai o na toi whatūlanga le restructure inga o le company atoa, ina ia mawhai o na lato whatūlai, e toi tau ave le mea lea o whatūlanga atu le tātou malo. O lona winga, e le nao na tātou wanga i e ta pena le whamoe e mai o valele. A e ta tau o na tilo i le ano whale o company po o ngawha tau li maina. O le maua ua ave nisi o tātou kako handling inisi o company valele. Tonga la ia isi, Qantas la handolina isi, e New Zealand la handolina isi. A le mele u tātou ta pena. Tātou te ta pena e toi whai uma tātou me uma. Security, mea ai, kako, traffic, operation, administration, finance, ticketing office, o mea umana. Tauna ngā il tāpena ngā tātou malo. Peon sirfia sa tātou wo yaso i o ticketing system, e whao ngā aitūlang o travel agents. O le taimile nei, wai tau toto mai lava ilo mot, me omi mai lau laptop, ma lau card, puklo o vano le online booking. Ono winga e te tau na mauti nōlele e ma whai e le tātou company valele o le Samoa Airways o na whai foi le mea o lai whai e le New Zealand e Pacifica, Qantas, aisea wa whai si lewa o na tātou me ese matūlanga ia e te tau na upgrade uma system mea e ma whai ai o na whai ngō fie po fia lava e la lai Samoa ia tunu uma mao a e fia puksa no e fia sawa i Samoa online booking has to be installed e mai ai whaatūlangana i to tonu o le system atoa whaingo fia ina maua tupe maua ale tātou atunu o tāpenanga umana lewa a matana whaasolo i ai le fufuanga ale tātou company valele mai ai le whaamoe moe te tau o na ele umartau sangale nei
fatula iuma tulanga uma pe ona ia le tapenanga o le ua ia fa mo o le tatu tunu ia o isim tau pu mal kapeneta tulanga masani li poti o ena malanga me se foil fatulanga na fa mo o fainga fa vai ia o firinga o nisi o fa ulunga mtanga alwenga e rei fa mautuina ato ai fo imanisi o fa ulunga langolango o lo iluma nei o le tatou pisa si o wal fa tanu ina ia na tu ina tu foi le se taimi fa malama mai ia o tau pu muli o le o to e teli mai fa nual fa inga malanga sa tatou tau ma vai fo de lava yaso o malanga tu itu tuila mamanua ia o no le vala upa ia mai le tatou Amerika Samoa wala uma malu mai e afio atu le tatou malo pai se le fionga le malu malo e fionga ele fafonga fetalai ia malo walu o taita ile malo ile vala au fa alo mai e tatou te watu a waiatu ile tala lo ia o le lato motofono ma te taofi wono fofale ya satu ya ma le sila mai mo mai le tunu itulanga uma sa fatino na tatou wo ma le taltolunga ia e ile tatou so tanga ba la lata mtutuile mamanu ale tu malenga nu fa Samoa ia o le sa fatino uma tulanga ia ile tulanga sili ona ia ile taltolunga ia o i wanga tal tatou fai mele le intapena o lea fa taile tua na tau lau fa moe ia ma ia fo il tulanga o le talisapia e o tatou uso ele ngatel fainga malo ia alsanga inga fo tutuile mamanua ile tatou o malanga ma u fatau nu inai inisio telanoanga sa fatino ai fontanga ile va au ma le fionga le rikovana sa fa pe foi ona fono le fionga le malul malo ia ma le tarifa lo le fionga le rikovana sa felo ai foi fia ma tarifa lo le fionga le presidente del senate nane le fionga le fong fetalai ile au malanga atoa ia foi tulanga sa ia ile fa lo ni si foi le paia ma le malu le tato batino sama umolo lalam papa au ye tunu mamao tutuila mamanua sama wa foil tu langa fa so ai il tu langa lautele ya ma mai foil atum tau pu tu sa fuanga tau na maua twaisef so soni mola tau tau pu tau fe malanga inga ta LSS church ya o fela wa inga iva o le puipuingo fola ufa saina ya mai sei fe malanga inga i fatongo fi pasese ma o leva noa o mele au maua e wha leo mai e fo ile nganga whaafitai pa ia malama malu o tātou atunu o la lalam papa au i tutuile mamanua sa mau fort so ta inga wala lata mal tātou company o Starkiss sa mātou whela i fifia ma le li pule ma le pule ngā toa ma momoli mai ele lato whaafitai tele o no le avatu pei nei o le iwa sur 5% o le lua afe mon tupu tangata whainga luenga lai tutuila le taimini nei e man lato tertununga e te tau o na whaile tūlanga wāwāla lata sa o whautua iai e tau uma mai le tātou malo isi la sanga e teu te waile wālea ma puipui ai pēle wālea o whawhitau le tūlei mai o le mtau puna longo ina mai to tele nisio i la tau na malanga atu i ngā luenga nei e Starkiss aulo i ai le whawhitau li i mea tutupu i mea o lo lala manonofo mpapa au ai ia ua manatu air company wala tu saunia ni fale nofo e leto e o aina i tātou tangata i e nofo i lato ainga i o ai o sa o ala to i fale nofo la nei o tā pena pe toru fale laua o whalongo wa maua leva noa mo i lato i mautuni me nofo ai ia mai o se whatupu manatu mo au nei o le taitai o le malo ia sa o asiasia i loi tūlanga o le tātou whanua le tutuila ia ma nga iai ma le fionga ni li konsula ia fata ia e tatau na tātou titiru mamao ma vava ai o le nei lava ua fia sultau sanga o mai tātou whanua mai atu tuila mamanu atasi le eka i tāwhuna e le asta tō meo whai ai na tua i le whaatonu le fionga le li konsula ta pena mai se pepa e mai ka peneta ua tatau o na whau tātou ofisa i tutuila mamanu fa mautur le ofisa fa mautur me no vol consula e matato so so ni Starkiss se fai ni si fare no fo fa po
wa tātou lava e atu mtoi whaamapopo mana nofo ai. Ia mawhaile ati na e whatau ai le tūlanga o le sosoani mō ngā luenga maua mō tutuila. Mana tā ua e le purisili e tue mana o mia nisi ngā luenga se tōru se lau. Ia o whai ai tatia mailo whanonga. O le a umatangata o le atu nuuna. Tātou whaasolo i tūlanga ia e tauna fuafua le lei. Ina ia tangata e o whai ngā luenga. Ai e fo tangata e tauntari maue ati na el tātou atunu. Au tū mai ia mavala ia e tā ua tele o no le atina e ngai tātou tupe maua. Long term running e te tau o na malosi le manpower i nei a wā tātou ngā luenga whai. Ai mo le taimile nei ia o lo o maile avanoa. Nono winga we had to take advantage of a time. Ma le mele tātou te whasolo e le taimile nei. Al tūlanga sili o na tā ua i le nei malanga o le mamoli o le whawhitai ma le whamalo i le langona ma le manatu ia ua o ia ili taunu unga i le siitai o le mawhitanga le nei. Pisa tātou woa iaso ia tulou lava na atu atara no tala no mta upu whale malo uma. E re iai se loloto tele o le manatu ma le langona i so tanga whale anganu. Ma ua manatu ai e tā ua tele le tātou whalata lata ua e mawhai uma isi me uma. Pea whai e mawhanawhana ma vāwala lata le tātou so tanga ma tatuila ma manu. Ma e o i o te teletonu o se tūlanga le leilea. O saunua foi le liko vana e whaua umalava tūlanga o so ta inga tau whainga malo. Le la tu e ta pena ele tātou a tō sa mua le tau sang fau. Tūlanga le lei mai o tātou le la tali le tau sang fau. O aia malanga mai, tā pena uma tūlanga masani whtala no inga. Tangalwenga, whalapoptonga. Ia malato foi directors malato uma e fa solo ai tau lumanga ole atina ino malo e lua o ma foi na tu atu el tato malo le tasile eka i tau mesina ia al fa moi fa tu fa lo fiso tu tuila ma manu ai nei tengo fie que to pevita tengo fie inga tengo fie yuta fela wa tengo fie mai me tala fenga ia mol tato bana nofo ai nei me e level fa moi ia e maua so tanga vāwala lata i mea pe ona tātou iai. Ia o le vaenga muli ia o manatu pē te tauna no foilo ia sātu ia ma langa ele o toi lilo la lola o tau sisi latu i whalolonga ma mea na whai mō tātou malanga. Pe on sirifia tā penanga whapenei e re tā pena whaingofie. Tele mano no ai tā penanga mai foi tupe whanganga le malo e anga i tā penanga nei. Ma e nao no whasisila tula whapea ia e momori le nganga whaftai o no le maauman misia. Na ngafa iai le malo Amerika Samoa ia e tau whituuna ia i fōi tātou o atu. A tātou wolo le nganu e le whaia ni whaftau inga o loa. E le whatusa lia fōi me ave ma me maua mai. E tātou te leo fōi e tongi le moa ai u le afa. Tātou ma le nganga ato to malanga fa mauni e fai me uma ile lofa ntato wai e fa tau lofa la le tau io ia e tau lava na malama me uma i tato tulanga o le tapenanga le malanga le nei na ia ile vaenga na tapena le malo e ia ile vaenga na tapena lava e kapeneta ia personally male vaenga fa fai o fa tu ile tu sa mo tasi na iai uma sao ele ngata ile sao le malo na tapena ele malanga ai sa iai fo ile sao le au malanga ato ele ai se il malanga ele iai se sao o le kapeneta minstalangolango ia o e no le palota ele i ven fai pule na ese fo la to malanga ele i fatu pel malo tangata no i lalo le valaudia le malo a o e lava na ola to ia no fo la to i lalo le tau pulengo le malanga ona sa ia ile si por kalame muri sa fa afsenga muri o le feilo inga male tunu a tapena nga umalava na tapena mo le malo o le na fatino lava i tulanga o lo fatanga i lalo tato tupe fatontonu mai le taimi o yo lea o fo i mai malanga manuia me uma pe on tau fai teltelatu ma e sa fatino nei me i lalo le vanga tupe el tato official treasury i leila loifo ma le lua se lau lima su wafeta la
sa fatino mai tanga ingo le oso ma me umana vei fa lolonga ma tulango le utuino le va ana vei le ofiso le leo manato uma ya wa fai umal manui ai le tau a le mato to foi mai ile me alofa ma me na tuina mai le malo Amerika Samoa ya wa manatu le kapeneta mal fainga tonu ile so e te tau na faise fa so a wale tapua inga si o tatu atuno tapua inga Samoa u foi mai ele malanga ua faavasenga le tino i tupe tolu se lau wafe tala to e faafo i te tonu o le treasury malanga atoa ma le tupe na maua mai le mea lofa na mai Amerika Samoa faafo i te tonu le tolu se lau wafe tala ina ia mawhaina fsoasoani ai whaatupe ina o mo tato mele nat lena uvai atu na lua se lau lima sifuru len whateno ia leo faafo i tonu lua se le tolu se lau wafe o lo iai mal fasilinga o fana una tainga ele umaita penanga o malanga fa penei ia ila tal tununga le fai atu matali mai a lo iai fa polpolo tato me masani o isi fasilinga ia na fa so uma ile au malanga malato no nano to sisilatu to titi lava fitus for montupulo viso le leo fa il pu malato uma no ia mese fo ile paia o le kapeneta ia man mamalu ministala molango fa lulungo tanga luenga le malo malato uma na malanga fa tasi le nei malanga ia o yel teltonunga ia o la toni na patia ile tato fa mo ia fa penal tato fa so fa sa mo pe afai ia fo tulanga ia be per fa alo inisi fo isa tapo ia tu le sa mato malanga male malul malo au mato manatu ia tapena se fa alo fo ia ave tato sui il fono sui tofia me fa wa mai ona fatea ia tulanga pala malo ia mastino i tupe walta po ingol vano fotolu ia nga sui il fono sui tofia ia fa pena fo ile fa soa wa nga ilava il tulanga lautele i tato ala poptonga o lo ia il tausingo tato tinama tamama tua i mapu i fangalele Mapu Fangalele lima fetala Monique Vailima lima fetala Mapu Purotu Savai lima fetala CNS lua fetala Loto Tau Mafai lua fetala Samo Victim Support lua fetala Kosena lua fetala Nonu le lofa lua fetala Cancer Society lua fetala Hia Malamalama lua fetala Ale Associate Tangata Pole Vai lua fetala e no le vai lua fetala ia fa pena foi na tapena le so soani anga ipe ye no e fionga le install kapeneta install ngolango ia me se foi le tulanga o lo fiso le ato ta pena foi ia lato pa oso me umma na iseleni tu yo lato lima tala masina ilta to fa mo na fai ia fa pena foi ta pena se fa sosoani eta wala tuile ye foi sa ave ma pale mi o tato malo sunga ya tule pol te le tu ngai te na voi le fioma sa fa pito ya firme ia wa mai foi na fate o manatu fa lewina la matanga fole nei ina ia mala malama leile tato watunu o so se masi po so se malanga al tato malo eta pena tato te ta pena mal teltununga fa mo le muri o leola awale tapo ia tol tato tunu ena laina mafu na fa vasenga tato tino tupe e to fa foi to tonu o le tato saunga tupe o me lo fa tino tupe le tunu ia fa ia le mal tapo inga Samoa to e toru se la wafe ta la le tupe o fa o ina ia o tato treasury mo le fa mo ina ia tapena inisi tato fa mo nga fa pena i mo rumana au isi tulanga uma malfa mo mo tapenanga fo isi tato teringa malo lo tapo ia le tato ato Samoa tau sanfo so atoi mal tato sisinga fua ia manisi tato fufu o me umane o tato teringa malo lo no winga faila matanga le nei fa tai inga fo le nei tato te tapena ia ia fo me te tauna tapena to fa wo pel tato fai mele lei mo lumana ya ele fai ti ai lenga fa tai fai wai se fol sanga ile malo tu tuile mamanua au fiona kovana malutena kovana
Taina ne foi lau fionga le presidente o senate, sui o le sentoa, nane lau fionga le fonga talai, sui mamalu umo le mota, male fai ngā malo, tutuila mamanua, ia whaftai le tua wa tau manur, wha moe moe, mai wai umanuia le tātou. Whilo inga male mafua ngana lai o no tau palau wha alolo mai, ia mātou te malanga atu o wal tātou wha moe moe. Ia tātou whilo i fo i se aso, pe whaso solo a tātou polkalame o uman whatatia. Ia, as forsanga popona. O tāpua inga al tātou au miria e talatu pela vano e tasi afe. Onisio mata upu kamul mole lau fio ngai le amatatu ia le fono whaana e mo komiti o ai le whaururi le komiti whaamul mole lau fio ngai le whaatinoa ia ai pe tofia fo ia le komiti le whaatinoa ia o le komiti la sa longo ina mai au e iai le sui o le pisasi e iai foi le sui o le mtanga longo tinam te mai ta e iai le sui o le sa avema minista o le mtanga luenga ia ma le sui la o le independent tangata mai tua a mai moe ina ia malu pui pui al tulang o lato whainga whai unga ma interview se whai le taupuna na longo me etia Sofia na misi Sofia sui o whatino na tontu lima su tasi te te kono o wha moe lima su tasi oi e ei sui to o wha e leini interviews sui nga ngal ko kai ko kasia ia tumalona palai le vea i mao te le loa po le stotol ana longo ina mai au te le latu le interview e le sisi mate interview fatule o le lei e interview uma lima su tasi Sofia na tona na palai o te le i maua la e pauna me no maua na o le to fama to le interviews always there ni le mata o kule famun le lau o le mata o kule ai fon fabai o le mata o kule ai sa mo mai o na pa ya ni pa i una pamsino nga mo fasa le ana ni e recommendation to umai le pamsino nga mo ka ya mai ono ole tulanga ni ina ia awane ito ya afia ia tupe fon fabai ole la sa mai ni recommendation pa pintu wa tu the film na ni form of tana recommendation and pamsino nga faia ita tau ona fa ma bai tai fon matangata final wing of fono fabai a ole i issue na mai ia le writ ale a few ngai na man mo la tawia la tawai le fa na parit ona ole na tai ia ina ia awani to la i mai fa ta uli a ole fa ma o tupe ko se le e fatino i fatto sina e le fa pe mai ani o fa ma se le sa July mai fo tupe but it was just the timing desa manino la vai le fa i ma fa sinoma pe no se tasine o vai sina i fo ia le kapineta mai se committee le i le fa le ia ti no ta o kuna ia wani to July mai fa fita o le mana ya fa na forsia le fautuanga le Alfam sinonga mataua lang that's what we need advice from the court perspective olalme tupu le mele o fai unga le o tulai mai ai mantua o tau o tatu poloketi o le lava fa solo lona amendinga ele ia se au la pel tu la fono fa pe a olo temio palot e o taofi uma operation o le tatu fono fa vai ai taua le me o tupu e tu tala loa lava le temini nei pe palota pe le palota e fa solo me o umana ia ingo fono fa vai ma la to development ai ta ua le mele utula mai e te tauna ini au lape i lungo whainga fa vai al fono fa vai a olo le piu e dol palota ta ofi umati na e tau fono fa vai
o se tūlanga te tau mai e a fiela tūlanga lea ina ia ua lana I whapea ua whaonga tonu I le teimi tonu as a primary for election ta ua tele mai le lei o la foi la se tilo ia ilanga o leo tato o tonu la mantu ele is a transition more behind the transition period now no minga ta ua whapea tūla lo I whenga wha mai peto e lua masina lo il whainga palo ta peto e masina tapu umal operations o le whono wha vai se umal palota ia elang o lele I whaatinoa mena o le whato atato wo o mai il whainga palota ia la e alu al por kalami elang ele iengiro ni a ienga mea la natero el palota e taua le meu tūla mai au la vale e tu mata manga le leil wha moe o le awala na whaonga ai ma le taimi na whaonga ai taipi o le me vole o le tautua whaawak a pea o le 5 tausanga sa o walo e whai maliu o lo wainga 5 years o le maliu e le tau pulea pe palota pe le palota e maliu al tangata a ola ke mo le palo whai melo lai wa salanga e lo maliu le o le pripe le mena la e lo whai so tawalan stuna tawana ila ulape a o maliu e alwa maliu la ngol mele tau pule tato e o vola mele wa mail tu ala lo famsinonga ya ola ule territory maina le finanga lo famsinonga mantu ala fa pe fa ma vai tai tai fono ma meu wa end up ai ile tu la ngol fono va vai ale li fa ma pi fa mal te mato we are also in the transition period e te tau ai li sa vali te tonu le fai pule fou por te fono fou o le fono vai ua uma tusi o le 5 tausanga ua iloa uma tupe na whaalu ua iloa uma mena fai ina ia mautino ai e pasi le te fono fou pasi le te fono tuai 5 o te fono fou a ua mautinoa ua sao uma whaamamonga malele ai aftai tu alalo le whamsinonga anu whaftai lau whioma ia o isi o mata o whamamonga le te manjol vai aso ni ni tato pelo I ko ni aso mata o ni wala o pasana na o mai tawa I se mai no le so no mata e inicio o maua I drug test tana mo mo yo I fa pe e inicio fa ma vai sana no na to test drug test na positive o ngalo na oficina to lo na ai ben faio na famani no mai ben o mai se ni potiele sul comsina po ina to mo afia ma na ia lo fio sa o comsino le ta o tu ia ti alternativa na ale te famonia o longo mai ya ale talia tu lo comsino le na sa lo karia ai ave mo le avano il comsino le oia na longo na he has to present that to the nation for ufa pe o fa tu la tala ai le lei lava sa no sa o komsino le po ai le tangata le lungo fa o lungo o montanga le ngale le na maua a le tali lola le ato e na sa lo tali atu tai lo fio ele fa ka mo mato ina na wa o fa pe o le fa una capinata lo le salu fa mamalu le son fuol le son taku ayona to e vatuni fa sala la mafolia fa bisimisi o fa sala la malo the private media industry o le fisila lo ya pe se mafua amalo wa fa ye le fa una capinata fa una na o fa sala la malo ia o ministries o social media ministries tasi ia whaapea mene per secretary i whaftai o le whai unga I lalo ai inga masani al kabineta e confidential ia o vala umani le sa mato pui e lava tasi nei mafuanga le sa li o le malo mea la le nei o le whai unga le malo ai talana I mai fafo ai le fa mautuina umam tau puta le malo le li o nga tonu wa le wa sa no mai
I le vai mamao mo le rumanai ma le tapenanga mo le atunu ma lona saonga lemu. E tau anta pena le malo e amatatu nei. Wale tasi, wale atulasi, ele afia matangi se whamatalanga I wale si whasalalau o lo sanga tonu pele la tofa mai moe. Hale mai tau le me foi lea na wawa il teimini nei, o le anganga lava le mamuli atu. Ia sao, sanga tonu, whamaoni, whamatalanga uma e tu atu le malo. Al mele matou te mai tau, ia tu lau lava, o le mafuanga le o le te le bebesi lea lu teimini nei. Ona ese whamatalanga le watu le malo, ese whamatalanga ui I whasala lau no nisi o lau whai newspaper, nisi fo lau tirio le tio whasala lau ma mea umalawa. O le tūlanga la ato toa o le puipuinga. O le puipuinga ina ia sao masanga tonu, upu matala matustusinga o malo e tu inatu ma I le taimi. I le vai mamao, o manatu le malo, o le atu e wha malo sia le ngā luenga le press secretario mo le malo. Tūla I le malo so se news ma me le malo e te tauna break le malo. Breaking news. Mea tau le malo, mea tau le tunu, pule wale si whasara lau ma la tau mta whaioi. Au ma tau pu umalawa le malo, o mato manatu, e te tauna le mua le malo, ina ia vatu ele fola sanga sao. Al mele tau whainei. O sau mai whafol sanga le malo. Tau ma whai atu le malo whasa o sau. O le ropo whe au wai irfina ngalo le tunu. E mua lava le na. E le tau ngofia le mea nei o le tau pepelo ina o whai pule. E maise au nei o le pāna mea taimi uma maso uma o le mele atu. O mea whatusa I le whaaluma o le tau whai o le tau whaaleanga o le whai tio mea umalawa. O leanga I mai tustusinga nei, I o matu tangata, personally. Ai ngalo ato le mele I. E le o matou le e anga I mai ai. O le e wha marunga le malo ia matou. A tatou le whaia se mele teimine nei. O lono winga, o le me tu lai mai le lumanai. O pule mai fafo ainga. Ngo le alua o le whailanga kala wha sefe mai le ama. Si pa a koa I al mele ka umwhai eku le malo e whasa o sao umwha manino umwha tino I le meta oto le leiai. Le sanga tonu o mea umo. Ai se upu ma se tala e a watu I fafo mai le pulenga le malo e tauna watu I le press secretary. Fatu ele I auto malawa. Na whasala lauro le, ma whai ei auto news I lunga. O mere e le teimil ne, ia o mua ka vale sofangu, ai muri sofangu. Tulanga sao lava na le e le teimil ne. Ma e o lo whaanga moripo, e pēno whai atu. E tā ua ngā luenga whalitu stala. Pei tā I le whape whai atu taulanga ina se ngā luenga. Al mele tupu, a o la le teimi o whai ei whinaunga, po whele news sao. A whele news se. O iei matou. O ai alu I ai le malo e tau whaasao. Ena nau mai le whape wo nofo ma pen ma tudi ai mai. A whela alu I le malo. En whai tatou tu la fono le media council. O whele media council. O whele apena I le complain pe a whapela. Tu e la whapela. O le alu pale mia avela na complain I le media council. Ea o te tali wae papoi. I can afford to go lauli myself to the media council. A le whapale ni ina o le angai o le pale mia I le media council. O le pale mia na o le malo na whai le media council. So ele o whai ala le tiuti le teimiri ni wha maupo po ina o le media council. Po active for the media council. E tū lei mai. E whai le upu I ai latou oso lia le tau lava tū la fondo. Tauna manino le mena. O mawhau ele malo e te tau o na tu mai pēla niusa le malo mo le malo. Ina ia whaasao, whaamanino, whaatino, le tūlanga e te tau o na whaatūlanga I mea ina ia. Aua nei whaapea mai, whamai le malo, whamai na whono pestama anga whiri, ai le whono. Mai na al tūlanga ua, tūlau lava, wā whia uma vai rua le pānia.
tulo lava wa kuila koko fama mal palmia ele tau ngo fie me ia ya le foi na pisa fol no phone vai ni e vatu le atale ale press secretary e feeling ele o fe la leta mo yo leta se yo mai la maleta mo yo len fa mai yo leta na edit a leta le na vatu ilungo le press secretary o fa maoni na tulanga ia na matuai consider le lei kabinete nan faiunga memo mo na sao sanga tonu ma ia aua nei to yel mele nei o le faia upum faamtalanga e faia opinion anisi i tala ma faupunga sao ale malo ona lua o manatu le malo i te tau na to e sefe umatupele tunu mai umalava fa sala launga al malo si la el press secretary 2AP FM TV9 Savadi lima le outlet al malo aile o longa lava ona yaile tel tununga ole ato otoa o lona faungai ai sea satu wa no lava tu ava no matu la vai tato private media council la to te fasala la wina ele afia la upule ya ila to o lo faya pele tu langa o le kiliva o news mo me umal tu langa fa maoni mol fasala la wina ana to te lo tanga te ya nga yela fa mtala e pito isilio na la to manuia ma me umal malo alal me le fasanga mai la fasanga mai ngali lima ia o la mai o manatu ai tau lava ona nga isao le fa mo le malo ta pena le tu laulea ina ia fa mautu puipuinga o upu matala tau le malo ia lewa sa no mai nei le fa ka ete si la fia le fa ka o le fa ka o se mea confidential le malo ona to tonu lava le malo e iai upuia ese le puipuinga o le melea mai o le lava avel tu alalo ia ilato o lo fainga luenga le malo a o le liki o meia o le faalata le o le malo. This is betraying of the government. Le pui nei me ma ia fa solo le temi nei ma le tale tonu nga fai e le malu tato malo e siri pato a tutu fo ilole le temi le pule seo le tonu me ai fa ftai wa langa e ia leva no vai si lo to fa salongo mal malo sa tala leva no e wo manatu marka peneta to seti to fa ma popo mai se fa ma popo mai ale fo setup ma va ai pele tu langa e to e fetu na ia to fa ina ia sanga ton de pope se no al termine nei fa ma poponga ma le maru pui o le tunu the security of publication and also la level me fai tauna pui ma lo tu langa umai o manatu e fam talinatu ile se si lava tu langa te le yo tu langa le amana ia le malo tu langa tau fasalanga e tau foi no fu tu langa ina ia pui ia le tu langa fam talanga me ina ia sa o atato se ko foi le ku e kau fai ku Facebook por alme la fai it's bad looking very bad mo tato umalava e tau fai ni pola la wala o ile tu poinel tala al taima le usonga fai ngofie na tu malafo le o tu atu ya e pe fa pena stala na lo fa kai ko yo mo na ni ko yang tau o le si ma mta ko fa mo lo ano mo ato na wa ia ina fa na to na dia asine se le social report ni alu fa ko yang na le se tala mai le pa fita le dia se ana to na dia sa le no se oil vaengale ia sabala mai devala mai la wosul vale lo quero cuila e no fatu la ia fatu ono sai mai e ele tu lang tawenti tilo le malo le wala tu fata sila to umane mana onga tu mau o mana onga tu mau pe pola vai pe longo noa
tu lo lava pole lava mai o tino e te tau ona iele fa moe te tau na vai afu atu mai la to e mai ai rola tu langa le langa la run private mai la to wa onga nei le fa moe por kala me malo so ni to ingo fa ya onga me ai te maiti it's another package le plan atu o le tulanga fo ia o le tele fa la putonga nei wo pe fia me le no lawa tua ono fitu tu fangalen faini wa tauna sila e malo ile wala e fatulanga ai se afu ta si fa so mai me tau disability e pela al mele u fai if you qualify as a disability kop se lo kala lo ku permasin Rona winga, e tau whela na sira le awala, e tweet ya o ngai, loto tau mawhai te nese, i malama, awae, e ese na to pulenga. A le tangi mai nei whapeo rova yaso, e re ko ngela ko, and who was responsible for them? Ia, o le pulenga lana na mena ma pau ia la tau. Ai le alo le malo leo o whai atu. Se ta pena le leile taimi e tauna mai fa tumtumunga o ongangi. Tala noa iai. Ma mawhau po le ale ale sila sanga fau mule rumana. I poa fai whawhitau li le la tu te whea ngai. Lango te loe le tasi se whawhitau. Te lo fai la ia isi whala poputonga ese atu mwhala poputonga i wa avelta tu tufa. Le fai a fia melea. Ai te tonu la ye se temi muli a vai fa fonga mai la tonu mato fiutanga i nei taia e te me o te vala o toye mai se faile tala on ta pena rola i ole afu tasi o i te infa fitauli tu langa le fa faina pulenga o mai na fa tai ole mata ole le status la un fiona ole te mantua i penga manu nasi mabaya. Ele foi mai e fatino ko tausia ni pani mo na tatu tanga te fa ni le o to e mai pe pani mo na tatu. Pena to hanga i mai to no lo ye se fo nga fa pe lo ko ya se to ka o te lei maua i sufu nga fa pe ai no o tu tuila so o te vai le fanua le mo visili a tato consula e a mafeilo ai lo male pulenga stakis sa no mai lo e la fa tonu tato consula te pena mele amatanga tato project le mo tu tuila tauna fai ulta sang fo e stato proclame mo fa to le fanua sa lo over malfia sfuru mo tu puta usanga talu nil tatu eka ona lua faula ofisa fauma le meno foi ola rent le tato consule fafo fama tula fale ye ti sa no mai e tatu tangata ye o yo e atu no foi le la to ainga e lua ma singa le yer kengi koru lo ma singa a makan fa isa e lo le mal me volea o le ato ti poti oe wo umalo wa ngat sponsai oe ya fa fitauli na no mai le fa fitauli to tele tangata no atu nei inga luenga fa vai temi o la e fal pui Amerik Samo ya o tasil na tulanga le tulai mai ai alan fal pui o tulanga la o fa fitauli le tu pul meno no foi o tu yo suilo lang pia fola vasain ya tulanga la na wo i sori lo mal tulafon le tu el watu fenga leng fia so misi tuliatu ya lulo fa so sa fa solo akoyo le koyo sta kisa o esel me voye we are doing that now metal tunnel meneton fight sa afia se to fatalo no mai tu la ngane fatalo mo dia o doa ele le va na mo mai ia BCS le si vai so ai te mo ka BCS mai America Samoa ele se sa on ma kala melkovana ola wa bayaso lente atu nei molongo ina ola fa mo tu le
le warehouse fo a Samo Shipping Corporation o le warehouse lea ave uma i tatou uta i mai mo pobu ia o ina la lea e whamoemoe o ina e te tau o na whaire screen ai lei a maia se uka e kasi rungo le wa taimi nei o lai palu mo rungo le wafu meu o no winga e nana atu o le tanga luenga le a kiria Amerika Samoa na to lau in fa solo tua le e le se control le mo tatou mai fa tai le liko vana o lau o tar sanga i e tauna mata mela to screen ia e pel fa fita uli lau e tau le tatou wafu io e au ngā me tupu lua vai aso lua tasir vai aso e so me lua ina ua fato a tatou ua whao ngā me o levan taun whao ngā la so fau matou te whiloa i alo i aino fato nua i alo fiso tute ina ua maua mene ia mata i tū ma matala a mai umala la tau lisi o ni mea whai ngā luenga e le o iai i le teimine nei taun whatino e vau ta o talia tatou mai le lua e au vai atu lau a matan tau whao ngā mai le ia o mai se whai o ma le review o le tanga luenga tu e o ki kala mau ku se whao ngā le le tunu ue a whai tatou te le malu i mene e lava e tautonga fiti atu le spitu a lewa a mata no so whai le spitu o mai le nei e le tau mofie e o watu maltai miliona e kole ni mai le nei mai le tau mofie fo ai le New Zealand a lewa vai atu le pepa ke le lopo o le alto inga overdose le overdose ai mele o kau le workplace o le mai le songsongi e whaata la fonga ai le lei pa wale o le awala e le mawhai e sesinga corrupt o le whai ai o le mai le alo songsongi mei e mawhai e tangata na tempa le scana ma me uma artei whau le se senga le nao le mea e tau te vai a tato atu i New Zealand e o ai solta i whau tato talani mai tau an tato titilo mai lo o ngai la u vai po ai tangata i tau sia mai leia anga le tau no mai se vai foi e pe fa ma ni talana na mai o overdose mai le ai le tau tato fata malai avela ofisiri le ole fisili review ko mai ana review tanga no no sa ala yeah, although fatally report, I'm waiting for the final report. Alo pulena mai e te ole e te ingo le malanga ole ao mai leo New Zealand e whainga luenga whaatasi ma tatou leo. That is the new beginning on mea lea sana una e sosoani whenanga tau susuenga prosecution training liko ia maisi mta upu whaleo leo mai e tau lava na tatou tarisa paia vanone a whaiwa mana o mia ni tanga luenga sosoani ni o tau na mai e tatou tele mele ina e meisa New Zealand o New Zealand na tusia uma tatou tulafono leo you know it is their administration formatting uma tatou tulanga uma le tatou tulafono leo minga o tatou tu e apa ya New Zealand soson mai mo tatou e le tulanga le soson mai New Zealand e tulanga mai ni sio na ko ni sio na na ile tulanga po felan e tutuai ia le tanga ni mai Australia e te le na to sao tulanga po ia fatima no providing tatou resources o ele office to tanga ni ia la sesina no family ele o motul tatou whainga panga ma Australia e tatou te whafteia foi le
anga email malo Australia i voltai au sa mater no il telefoni male Minister of Life for Australia io Honorable Penny sa mater no nei ia ma malo mai fo i tau mango me uma ma o fa tai fo il tato fainga pa te le sa Australia in the resources and covering ai le o afia la to tu langole administration ma me uma tau tu la fono ma me va pena o le la to na tu restriction na mana na wa ila to if so ni mai la to tu lango me uma la va tau so ni me faitino ma me uma tanga luenga o New Zealand sa tato ngai fo i tu langa i fa tu langa no la tu la fono ma pe no vai atu o New Zealand sa vai tato a tato woro la ko loke le mo fale o tato tu la fono fa vai leo it's New Zealand and that's why we decided e tato pe ya New Zealand lang fa fa vai New Zealand na fua nga ia i whainga whaamai an ta pena il tato am tanga luengo lelo Australia leo motu ai whau au lava i vai kere o ngi mau ka vale ki nganga la vele ve i kere leo wau av ka vale ala lava a lofa mai Australia tele whala ve lave tele tavare lave vea ai sea ele whaingo whirunga luenga leo na ve vea turi ta vale ia tele me a fia i fo ila tutam ala so soni mai lava ia Australia Ram tau ko mo ni no fiona ia on yesa na ko fo ilo so na me te le fa fita o le tan lo fiona na tan no se forma no le o le vai asa le ni sa mai fo ilo ko o si o ki o ni ya tu ia ele na tai o le se tu na no le ti to ki se ni tan e lua tato masingi o ki se ne fou leanga o lana le mafu ango le lenga e leo sa fita uri fau pere no fai atu e leo mo ele leile minister so i fu maloloina o langa luenga foi le tapena overnight te le yo te muleta no ele si se furu tausanga fatulanga il tato house system again and again ele ato se furu mon tupu tausanga tato falma ilaita lan melawai to aleanga ele se maintenance plan le fatulanga na se monitoring plan masini e o mai le so ele se tato MRI o ia tato siri scanner ala taunuma o masini e lua o masini e fai diagnosis tartangat te lateral falma e mauru masini ma o mal menga ke mai kon fikiro ai umangi nga maul me ke mai e re ki fai la o la kanga vai la e re fa pe o kolonge ka yo mo fiku masingo fa ka kia o kai kampangi e mai vai la o muri mai to o system na leu fa tu langa temini e matua i fa tu langa le leile a widi ina ia ngafa tau li maina ele leva na maliu le si o ka senin tanu nafi and I spent the time at the ICU no over aia ina le talo fai le ngā lue nei tamai taifo maila iei te peto tot run through 24 hours male ese lo terisa pair ngā lue ngā tamai taifo mai la uva ai ma la tilo ma le fati nongo nga luenga peita ele ola pini masini tangata una lava le taimi malolo ai ma lava le taimi reserve ai ma lava le taimi to e fatu langa ile si taimi le sifi al mai taula ai la lava shoki fo ma fe lolo tato tene to simai varu se la tene to simai la servicing le tonu tato fo mai al se la mon tupu la tal fal ma la va fe na server ne se la mon tupu o le loma nei le talanoaga ma le medical council ma fo mai mai sa mo me talanoa o le me le tupu o le atonu me le tupu wana o le ngase o le atonu ma la u fafo tele tato tupelu what are we doing o le tato me le tau fai temini ele lei le motu o le pa ua iloa
ai mata lono tar sanga ia tunu mamao e mai ni fo mai so son ele fenta e fenta tar sanga ia India China New Zealand foi lava we need that's urgently need ai faina la lo la ngole tatu fo mai nei se si la po fel mele tatu il tu langa le le sota tele o nai fo mai mo me ummo tangata nai tupta alom whanau fau le tu lai mai nei fau malana to mai ma meu taula wana mana o mia ni tangata le le taula na ia il wha mo le fai mai o le loma le talanoanga e fia maua so o malamala maanga mai le sosi uma fo mai sa mo po feo ta ti el mtau punei o le ola ma le whano le tunu le mtau punei le voi la o i tato whaati nonga o tato whale mai o te tautala sao lava o lo whale tonu i le voi la tau le pua malafo mai o le whato asfuru tasi isfuru vai aso taluntu la i mele whainga malo o ala mea isi vai ngana whai momo nal mato men fai fata usanga taruai o isa ngafa mamei nal men fai le sirusu ta usanga taruai tulanga na as we having the problem now we have to fix it ma le fa so solo nel temini tengo fia la fa le ya tarun ko wok wo nga uma me somehow they have to consider ia le tau le pu malafo tato nga lue fatasi polal mele tu le mai ole olo le tunu le tato ternoi fa ai polal tu langa iai wa si lava ilunga le masingi fa ma koko tal me tau na fa nga lue fatasi re kalesia nga lue fatasi re akutunu tato ternoi me ai paleni ma me ai mo su fu maloloine fa ti ai tu langa me ia le tu poi fa live fa mai le pisi tu langa o mai pui ele tunu ato it's a global and it's a collective responsibility tato umole tunu tato tel no ai mo soi fu malolo ina la vaia te leringa luengo le fai mai o le fai e le ola titi na o taule mo le lei o minsta o soi fu malolo ina io na fai valo fidi mal tam fai fixed ia o lewa o talitonuni o e tasi afi tele mamao ufisili ne lo to tele le sa masani tato uyo le ia pine ulo ele fia fine mori le na fa tele le ufio suyo tato tv tasi mori et foi fa tele il paye mal malo il tato tunu lo mai mo mai il tato por calamere nei taimi malautu stala amalu luatu samoa tio foi wala vale. Ia o se vaegale na o le press conference po le taimi o le fioga le palmia ia matustala ua faavanoa atoa ai le isi tulafa ai o le tatou polokalami ia fengtasi eva tupesi o tou faafofoga i ai ia leia taua so fenagalo lei mai le foleu kako faafofoga uma le kugu le kaimi lava kasi ma le aukuskala uma ia e le se kau faikau po la kala le ma kala le pe fo ko ni pe la on strike disi ko skala mo pena ko ara veva mo pena ko mo ko mo si pe ti me ma dia o tele o mai lo wa te tau lai o le foi no vai to mai lunga il fa lo anisi o media Samoa le taimi le ma le fionga le palmia o tele tonu fo ile o fa lo ya ila to walanga o le tele lava was foraili ia e peita ilanga o le aso lava le sa sau e me pa inga na tona ia tu mana tualanga o aso lulu lava o le kapeneta so normally ia mai al kapeneta on failolo le taimi ma le palmia ina ia o mai ni vai nga fo ie o la ua ia por la lava e ka ko la fa e ku uma me pela ngaro ko nga fa pe ngofo no ia o pick up ko me kila fa tai le suyo le TV1 ia Maria foi to finangalo ma to fa fongantu awa o le tate fai tau watu te le o to una watu e fesiri ngisi mangisi ia o ila o le afisiri pe fa pe nga o to tai tu stala lava ala media ala TV1 ditui faneni ia la sa fai ia la o to fa fongantu la ia la e wa ave ia ir palmier pinge au lorgi le TV1 for in US Lai TV1 TV le TV kasi wa ina le lai fengar bengai ia le
tamaita sorry ya sa ola o yala fori ko menal paulo le wala ngai lo ya se si o te lo le poeta isi tangata na ya utafa na paua le vai sua mate fa so to inisio minute wo mo tatu time na paua va ngali a taua faitionga mo te vatua ai o te le lopo ai tonu ta o to ai a fai fo e ka o kongu ile media ale malo ele wala ngata tauna fai fale le ni fale o te le leo na le anga mala mukanga le anga fa peore kai mo ai ka ba ai ka io le anga kele ya mic ma ka le longa ya fesili ma le ya palmia la o ke palmia a fesili la kuskala sole mana tua mai mo le sila fia ona o le fa sala la tasi lungo le page ale malo government page so ia te foi la ia o se va en ngai te ela nga te tau ona ta pena ia le o lo fa rulu ile media de malo e ka kawanga ye singa mic foi le awa a fai to te fina ngalo e roa uma samoa i so se ku ia o te taula ona fai se fofuanga ia mangingo le ia le au fai fesili ma a fa ngolo mai se ku fa pe kwa langa kele quality or ka ko fa sala le media malo no wingo ona nai kaunga ona nai o ale do fioga na nai pele o fautuanga pele o se vai nga sisilane pa fela o to ai le par mia ia sunga la audio mali to o fa ya ta ya ia fast sa mangingo ia wa foi nga la sa fa nga lava le system lava ia foi le fast le masani na fa nga ia la to road show matulang fa pena ora mangingo yo fsidi wala nga ia tanga te pasiso le mic ia le ka ko ku malo o le mekele mare ka mo professional ia le to fu fa longo tu le tele oni so fa fsidi a mesa pa to tele o to la tu stala na se va tu fa fautuanga ia ile tu langa okay lor kele mo kuskala le kumu fam singonga para ya lor kai mingi ia kusa a le foi fa te mai fole pasia e ka kala fa fsidi ia ole tu langa na o le foi fata o tu ni si va en ofisili wai ia fa kai de ku fingi foi sa mo elan tam fainga ma fsidi ia ese sia media mara to fa fsidi ai foi na fsidi o le mateno fo mama wa atonu ole asu sa o se tatu wa vanoa wala ngole atu wa vanoa I tuainga informations nei au mai sa o ale media malo ia ona fa alu role lungo tatu por klami peita e isi fesili neko si manga ye ko te fo isi fesili ese mai I fesili fo ya sa mola tobia ia ai tetrunga ia se I mo fo ila le tanga nga pisit par me au te lola tang festa tu so te inga ia langa isi fesili ma tu langa le te tauna mo le silafia ma le follow up ila tu mo sin ka ko afoi kula so sa so nga afoi kula mangiki ia le na tonu lava te lo tele media la e matua fa lo o matali ngai tai o ile taua ile famsingonga le o le ko ia man tu vela ngo si famsingonga lo ha pongsa ka si fo